Ne postoji zdravo i bolesno rodoljublje, postoji rodoljublje s jedne strane i šovinizam sa druge strane. Nesporno je da individua ima pravo da bude patriota i ta jedna doza poštovanja i ljubavi prema svom narodu, da kažem, i državi je meni u redu. Svi imamo pravo da merimo patriotizam drugih kao i njihovu demokratičnost i bilo šta drugo, ali nemamo pravo da ih vređamo, nemamo pravo da pozivamo na linč. Zdrava zemlja, zdravi ljudi, zdrav patriotizam, vrlo jednostavna formula. Patriotizam je koncept koji u sebi uvek pretpostavlja nasilje. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. To je Ršumov stih, ja nemam šta da dodam i da oduzmem tome. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem. Domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. Za Rusa Vladimira Dalja, leksikografa iz 19. veka, patriotizam je cilj i rezultat vaspitanja mladih. A za Engleza Samuela Johnsona patriotizam je poslednje utočište hulja. A za američkog pisca Marka Twena patriotizam znači podržavanje svoje zemlje uvek, a vlade samo onda kada to zaslužuje. Pored velikana svetske književnosti, možda će neko uvrstiti i onu čuvenu rečenicu Dragana Markovića Palme da se patriotizam u traktor ne sipa. A pisac Milovan Mića Danojlić jednom prilikom je napisao: rodoljub sam koliko se ne da izbeći, a kosmopolita sam koliko me svet poštuje i prihvata. Da li je onda u redu da onog ko se ne deklariše kao patriota nazovemo izdajnikom? I odakle bi trebao da krene put ka zdravom rodoljublju? Ovom nizu određenja patriotizma ja bih dodao samo još jedno koje se direktno kači za ovo određenje Samuela Johnsona. Dakle, Samuel Johnson je rekao da je patriotizam poslednje pribežište za hulje. Ja bih dodao i prvo pribežište za hulje. Morao bih da se osvrnem na vrlo čest Johnsonov o patriotizmu kao pribežištu ološa. Njegov biograf Boswell konstatovao je da on to nikad nije rekao. On je govorio o zloupotrebama patriotizma, a inače Johnson je imao pozitivan stav. Ali danas manipulišu sa patriotizmom i oni koji se kunu u njega, ali i oni koji svoje ideje često pravdaju krajnje negativnim odnosom prema državi, nacionalnom i svemu tradicionalnom. U svim ovim definicijama mi vidimo pokušaj da se nekakva nužnost stvori od pojma patriotizma, ali tu nužnosti više nema. Osnovni zadatak savremenog promišljanja tog pojma jeste zapravo razgradnja te etno-nacionalističko-patriotske rodoljubive priče. Poenta je u tome da patriotizam nije suprotnost kosmopolitizmu, nego je po mom mišljenju zapravo suprotnost egoizmu. I ako tako stvari posmatramo, onda
celo to pitanje možemo postaviti na nov način. Dakle, ko bi bio patriota, a ko bi bio egoista. Jer, znate, ne možete početi od toga da je patriotizam jednako mržnja prema drugima, jer ne možete reći, dakle, rečenicu ovoga tipa: ja volim svu decu sveta, samo ne volim svoju. Dakle, ako bi to neko rekao, to bi bilo potpuno besmisleno i ne bismo mu verovali da voli svu decu sveta. A upravo to rade oni koji kosmopolitizam dovode ili kosmopolitizam smatraju kao suprotnost patriotizmu. Oni kažu: ja volim svu decu sveta, samo ne volim svoju zato što su moje. Tako sam ja izdajnik raznih opcija. Ove velikosrpske svakako, tu nisam nikad, ne mogu da budem izdajnik jer nisam ni, ja sam za njih izdajnik, ali nisam njih, ali sam izdajnik i demokratske opcije zato što imam kritičko mišljenje o tome šta oni rade i kako rade, i to je, kako bih rekao, mene malo podsjeća na onako, kao kad neko u prvom razredu osnovne škole ukrade nešto, pa se ceo razred solidariše s njim, pa neko kaže ovaj ukrade, onda je taj izdajnik. Pa izvinite, ja sam taj koji će reći: jeste, ukrao si, jeste, ne radiš dobro, jeste, mislim da to što radiš je jako veliko zlo. Izdajnik je, to je teška reč, izdajnik je, dakle, u tim patriotskim konceptima onaj koji jednostavno unapred osuđen na nasilje. Primjera je i sami ne znamo koliko, ali upravo to jeste ta opasna igra. U savremenim kontekstima, dakle u kontekstima 20. veka, recimo, izdajnici su stradali na najstrašnije načine. Počeo od Jevreja koji su izdali rasu, preko ruskih gulaga, sve do ovih naših izdajstava u vreme Miloševića, u vreme nacionalno-romantične revolucije i ostali gluposti i budalaština. Patriotizam se može odrediti i sa ličnom psihopatologijom, jer naše osnovne potrebe su potrebe da pripadnemo nekome, je potreba za sigurnošću, i često ako neko nema razvijenu sigurnost u svojoj primarnoj porodici, on vidi neprijatelje u svemu i u svakome, i onda se često dešava da ljudi koji stvaraju ekstremne pokrete, da baš oni u svojim porodicama imaju grdne nedostatke koji su pokušavali da nadoknade kroz razne grupe i pokrete, time etiketirajući ove ili one koji su protivnici ne nekog objektivnog patriotizma, nego koji su protivnici nekog subjektivnog, individualnog definisanja patriotizma na osnovu sistema vrednosti koje taj sam čovjek ili grupa izgradio. Ovo je zemlja prokleta, ali moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. Ko ima prava da meri bilo čiji patriotizam i kako se to radi? Ko je danas patriota i imamo li danas novo čitanje patriotizma? Ne bih ja rekao da je to nešto novo. To je kontinuitet. I nikad ništa nije slučajno. Vi ćete uvek videti, vrlo je retko za mog vakta, što bi se reklo, u ovoj zemlji vlast bila kulturna. To su po neki trenuci, ponekad. Kako se dogodi da vlast pokaže svoje drugo lice, a izgleda da naša demokratska opcija uvek ima, i ova sadašnja koja se presvukla, uvek ima, kako bih rekao, uvek ima bar neka čakija negde u džepu ima. Neki skakavac, ako već nije kama, jel? Prema tome nisam ja navikao da ne budem na spisku. Tako da i većina ljudi sa ovog spiska su ljudi koji, već smo 25-30 godina, ne znam kako ko, ali recimo 25 godina smo mi na nekim spiskovima. Ovde decenijama kod nas postoje neke grupe koje sebi daju ekskluzivna prava da čitavom društvu određuju nivo potrebnog patriotizma. I to je već postala, da kažem, jedna opšta stvar. Neguju se zajednički mitovi porekla, čak osjećaj zajedničkog fizičkog porekla, i uglavnom se nacija uzima kao izvorna ili prirodna realnost. Mislim da nama u Srbiji nedostaje osjećaj za jednu, da kažem, drugačiju koncepciju, a koja može snažno, integrativno da utiče na našu zajednicu. To je koncepcija o kojoj veoma malo može da se sluša u medijima ili veoma malo da se čita u tekstovima koji se objavljuju u našim časopisima. Reč je o koncepciji ustavnog patriotizma. To nama ovde najviše fali. Imali smo neke teorijske koncepcije koje su pokušavale da patriotizam uvuku u ovu širu
miroljubiviju priču, pa smo imali neki demokratski patriotizam, pa smo imali ustavni patriotizam, pa smo imali čitav niz sintagmi koje su patriotizam želele da pacifikuju, da ga postave na nove osnove. Ispostavilo se da ni jedan od tih novih pristupa zapravo nije u stanju da patriotizam pacifikuje. Nema razloga da bilo kakve institucije i bilo kakve grupe mere nečiji patriotizam, ali sa druge strane takođe smatram da ne možemo reći da su a priori svi patriote. Mislim da u srpskoj kulturi ili srpskom javnom prostoru postoji jedan dosta jednostavan test. Ako ste dakle spremni da aplaudirate predstavi u kojoj se povraća po srpskoj zastavi, ako ste spremni da likujete nad mrtvim Srbima na Kosovu ili ako ste spremni da se smejete nad ostacima spaljenih crkava na Kosovu, vi svakako niste patriota. Naravno, može neko da vam postavi pitanje šta ste onda. Svi patriotizmi izrastaju iz jednog sistema vrednosti, da li je on desničarski, da li je on levičarski, da li je nacionalistički, da li je anacionalistički i tako dalje. Svako ima neku svoju definiciju, ali neka od osnovnih i zdravih, ne definicija, nego odnosa prema pojmu patriotizam jeste da volimo mesto gde živimo, da volimo ljude koji su oko nas, da činimo dobro tim ljudima jer ima patriota koji se ne vide. Mrzeti svoju zemlju, ja to ne razumem. To je po meni nemoguće. Sad, kada dođe neki pametnjaković i kaže meni, na primjer, a govorili su mi, ti mrziš svoju zemlju, onda je pretpostavka da imam posla sa čovekom koji ne zna o čemu govori. U 100% slučajeva u našoj javnosti ili privatno, kada se događalo da neko nekog drugog optuži da je srbomrzac, taj koji je uputio optužbu, ponavljam, u 100% slučajeva, ispostavilo se da ne zna o čemu govori. Ja ne da volim Srbe i ljude, ja volim čak i Hrvate, što ne znam da li se sme. Počinje sve bivati opasnije kad kažete takvu stvar. Ja se nedavno da više neću da mrzim Srbe, sad ću samo Hrvate da mrzim. Jer to je dopušteno i legitimno. Hrvat, pošto i u Vojvodini, znači Mađare, Rusine, idemo redom, muslimane, da raširimo stvar. Navijače Zvezde, pa ja sam partizanac, ja ne mrzim navijače Zvezde, ja obožavam Dragana Stojkovića, Piksija i Džajića sam obožavao, bez obzira što sam navijač. Sad će me partizanovci mrzeti, sad ću biti izdajnik partizana. Kako bih rekao, to su apsurdne stvari, ja namerno ovako govorim, su to apsurdne stvari. Domovina, to su želje tajne, magla što preko polja plovi, to su naše bajke beskrajne. Domovina, to su svi naši snovi. Decenijama postoji praksa da se neistomišljenici stavljaju na spiskove nepodobnih. Spisak 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima koje je objavila organizacija Naši izazvala je burnu reakciju javnosti i brzu reakciju vlasti. Pored spiska nepodobnih javnih ličnosti, ovdašnja javnost bila je i svedok poziva na linč aktivistkinja nevladine organizacije Žene u crnom, koje je uputio sa svog Facebook profila zvanični portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije. Kada je neki prelomni društveni trenutak da se javljaju spiskovi? Da li je to paralelna društvena istorija i možemo li govoriti o jednoj vrsti pritiska? I da li se na ovaj način možda očekuju neki spasioci? Ja sam protiv bilo kakvih spiskova, bilo kakvih lista poželjnih, nepoželjnih, ovakvih ili onakvih, bez obzira koji su kriterijumi uticali na sastavljanje tih lista. To kažem pre svega i zato što sam i sam, nažalost, bio na jednoj takvoj listi koja se pre nekoliko godina pojavila u jednom uglednom, nazovi uglednom srpskom nedeljniku, u kome je nabrojano sigurno nekih 20-30 pisaca, univerzitetskih profesora, koji su optuženi da su nacionalisti, šovinisti. U tom tekstu se nije čuo ni jedan glas od navedenih ljudi, niti se u tom broju časopisa pojavio bilo kakav intervju sa nekim od navedenih ljudi, niti se u sledećem broju tog časopisa bilo šta tako pojavilo. Dakle, imamo posle zapravo sa jednim, pa mogu da kažem, policijskim spiskom, denuncijanskim spiskom koji je prošao potpuno nezapaženo
u srpskoj javnosti. Ja lično mislim da se ekstremizam hrani. Ma s koje strane, i taj mondijalistički i taj lažno nacionalistički. Jedni i drugi u stvari najviše štete ideji za koju se bore. Kada neko ostrašćeno tvrdi da je Srbija najkrivlja za dešavanja na Balkanu, taj zbog svojih nekih interesa potpuno koči proces suočavanja i sa našim grehovima. Ljudima postaje mrsko da o tome misle kada smo mi navodno krivi za sve i svašta. Isto tako, kada neko priča sa šovinističkog aspekta razne bajke i druge omalovažava, svakog normalnog tera od te ideje. Tako da ekstremizmi štite samo sebe, a ugrožavaju ideju za koju se navodno bore. Za društvo je dobro otvoriti taj proces razobličavanja ekstremizama, stvoriti društvenu atmosferu da je to loše, pa tek onda, posle toga, posle takve pripreme nekog sankcionisati. U kojim, dakle, društvenim okolnostima ili u kojim okolnostima uopšte takvi spiskovi počinju da bujaju na sve strane i da pokazuju svu svoju nasilnost i opakost? Pa naravno u trenucima krize. Srpsko društvo je, razume se, već jako dugo, četvrt veka u permanentnoj krizi sa nekim periodima manjeg ili višeg oduška, olakšanja, ali u ogromnoj krizi. I trenutno jesmo u ogromnoj krizi. Utoliko nije čudno što se ovakvi spiskovi pojavljuju. Moglo ih se očekivati, pri čemu naravno treba pohvaliti reakciju administracije. To je najnormalnija reakcija i o tome zapravo ne treba gubiti. Da su postupili drugačije, onda bi oni bili tema. Ali to je potpuno okej. Oni su nazvali ne izdajnicima, ne samo srbomrzimcima, nego maltene podljudima. To je tako sročeno da vi kada tako nešto pročitate, uplašite se da neko sa nerazvijenim kritičkim mišljenjem, a ostrašćen, može da vas sačeka sa motkom, sekirom ili nečim drugim i da ugrozi vas i vašu porodicu. To je, za razliku od onog prvog spiska koji je ružan, otužan i mora se isto tako suzbijati, ovo je ipak skoro poziv na linč. Pogledajmo ko dolazi. Dolaze ljudi za koje ne znate ko su. Što bi rekao Duško Kovačić, čim ga vidiš, odmah ne znaš ko je. To je matrica koja se dešava. Neki od tih rđavih slikara postaju opasne osobe po istoriju sveta. Kod nas neće biti opasni po istoriju sveta, ali mogu biti opasni po naše živote, zato što su prosto štetočine. Štetočine su zato što su neznalice, a neznalice su zato što su lenji duhom. Ko je lenj duhom, taj ne može biti primitivan u svom patriotizmu. Najveći srpski patriote su Njegoš, Dositej, pre toga Sveti Sava, Vuk Karadžić, dakle ljudi koji su svet doveli, pa za Boga Dositej krompir doveo u Srbiju. Problem spiskova treba rešavati načelno. Dakle, ne od slučaja do slučaja, kada se pojavi jedan da to bude društveni problem, a kada se pojavi drugi da to bude normalno, nego jednostavno načelno i principijelno. I čini mi se zapravo da bi, ako tako mogu da kažem, sud o srpskom javnom prostoru, o njegovim učesnicima u javnom životu i političkim subjektima, a tu ne računam samo političke partije, nego intelektualce, nevladine organizacije takođe, trebalo uspostaviti upravo u odnosu na njihovu načelnost i njihovu principijelnost. A to do sada nije bio slučaj. Koliko je zemlje iza nas, toliko je snage u nama. I to je odbrana zemlje. Koliko su razni spiskovi pogubni i zašto imamo improvizaciju, neznanje, površnost i otužno odvaranje delu javnosti? Kogod pravi takav spisak, pravi ga na osnovu kriterijuma koje ne mogu da se održe ni 7 sekundi. Potpuna proizvoljnost koja zavisi samo od košmara u glavi sastavljača spiska. Ovdje je vrlo važno reći da to što su ti spiskovi kretenizmi i idiotizmi, opasni kretenizmi i opasni idiotizmi, nipošto ne znači da oni nisu delotvorni. Naprotiv, spiskove koje su pravili nacisti, na primjer, uprkos tome što su sadržavali sve ove kriterijume negativne koje sam naveo, proizvoljni, glupi, kretenski, svi ti spiskovi bili su opasni i bili su delotvorni. Kad vidim šta oni pišu, kako pišu, koja je to vrsta gotovo redovno polupismenosti, koja je to vrsta retorike,
vidim, a pošto su prosto, nisu baš najmlađi na svetu, nemaju nekakve javne, ozbiljne opuse u bilo kom smislu, onda vam kažem da je da je to neka lična, duboka lična frustracija. Ja zato nisam nadležan, zato postoji način da se lična frustracija poleči, zaleči na neki način. Ali ja ih ne bih procesirao, kažnjavao, izolovao. Samo je pitanje konformizma ovih drugih, da li će oni imati ili nemati društvenu ulogu, ili prostije rečeno, fašizam ne nastaje svojom snagom, nego slabošću demokratije. To nas je naučio 20. vek. Grupe koje prave ove spiskove su, po mom shvatanju, minorne u smislu političke težine, ali bez obzira na to koliko su sastavljači tih spiskova politički irelevantni, neophodno je da se na to reaguje. Svako savremeno demokratsko i građansko društvo ima pravo, a ja mislim i obavezu, da se suprotstavi grupama koje ne poštuju civilizacijska dostignuća o slobodi govora i mišljenja, na primjer, i koje se zalažu za nasilje. Naša dužnost ovde sada kao građana, u tom smislu govorim, je da se tome suprotstavimo i upravo zbog toga ja i podržavam akcije koje se protiv njih, takvih grupa, zakonskim sredstvima čine. To što se neko nalazi na patriotskom spisku, pa može da se nađe na antipatriotskom spisku. Dakle, neko, pazite, to bi bilo kao da imamo spisak ljudi za streljanje, a onda u tom spisku ljudi za streljanje mi pronađemo čoveka koji je u isto vreme i u spisku onih koji će da strelja. Dakle, to je potpuna nebuloza. U Srbiji postoji dosta organizacije koje su nominalno zadužene za jačanje institucije civilnog društva, pa eto vidimo da nakon dugog niza godina to civilno društvo nije ništa jače nego što je bilo, recimo, 6. oktobra. Pardon, da, dobro, dato sam rekao 6. oktobra. Dakle, čini mi se da bi zaista moralo da postoji želja za uvođenjem izvesnih principa i načela u srpski javni prostor, za razvijanje kulture dijaloga koje nema, jer može se vrlo lako primetiti da na raznim sajtovima, čak posebno i na onima koji se nominalno zalažu za neke evropske vrednosti, da te kulture dijaloga apsolutno nema, nego naprotiv da se oni ljudi koji su na neki način targetirani na tim sajtovima tretiraju otprilike kao nekakav izmet. U svakom slučaju spisak bilo koga, etikecija bilo koga ne može da bude dobra, jer ako iza toga ne stoji da su te osobe kršile određeni zakon, pravila društva u kojoj živimo i tako dalje, to su neki kriterijum. Živimo ipak u državi koja je kako tako zakonski regulisana. Dokle se zakoni ne krše ove države, pa svako ima pravo da ispoljava sebe, svoj stav i javno i privatno na način na kojem to misli, dokle ne ugrožava drugog. Zadatak države je da stvori atmosferu u kojoj će sastavljači takvih spiskova da budu žestoko obeshrabreni. Nije stvar naprosto u hapšenju. Još uvek postoji, jel tako, ta struktura države koja je struktura sile, koja je u stanju da se obračuna sa njima. Ali problem je u atmosferi. Problem je u tome obeshrabriti ih. Jer u jednom trenutku, ako ih ne obeshrabrimo, naprosto će početi da niču kao pečurke, a onda je zaista kraj. Pokaži Evropi tvoje krasno lice, svetlo i veselo kako vi danice. Knez Mihajlo Obrenović postavio je program modernizacije Srbije u 3 tačke. U Srbiji je zakon najviša volja. Politički protivnik u Srbiji nije neprijatelj. U Srbiji će se napredovati u zvanjima ne prema zaslugama, nego prema znanjima. Šta još onda treba Srbiji? Knez Mihajlo. Mislim da je to jako dobra polazna tačka za stvaranje jednog zdravog društva u kojem se neće izbacivati ljudi sa fakulteta koji imaju dobre naučne radove, ali nisu podobni po određenim drugim kriterijumima, nego će napredovati oni koji to pokazuju svojim znanjem, istrajnošću, intelektom, na kraju žrtvi i ljubavi prema domovini u kojoj žive, odnosno brizi o svima onima za koje imaju odgovornost. Ja bih mogao da potpišem sve 3 tačke i možda bismo mogli da krenemo upravo od ovoga. Dakle, ko je u stanju da ova 3 principa sprovede u delo i da onda naravno njegov rad
ili njegovo vladanje ocenjujemo spram sprovođenju dela ova 3 principa. Mislim da bi to bilo dovoljno za početak. Podsjećajući se programa kneza Mihajla iz 19. veka, moglo bi se razmišljati o tome da li je moguće da je u smislu usmerenosti ka vladavini zakona, razumevanju političkih procesa i vrednovanja individualnih talenata i znanja, Srbija danas, da kažemo u drugoj deceniji 21. veka, mnogo gora zemlja za život nego što je bila pre 150 godina. Sva ova 3 kriterijuma se u Srbiji danas krše. Danas je u Srbiji zakon, ono što odluči jedan čovek, na malobrojnu opoziciju se gleda kao na najvećeg neprijatelja i čini se sve da se on uništi i na kraju u Srbiji danas veoma malo znači znanje, sposobnost i kreativnost. Takvo stanje treba da menjamo što pre. U Srbiji od tih tačaka koje je nekada sastavljao knez Mihajlo, nismo osim papirnatog odnosa prema njima daleko stigli. I dalje je protivnik politički neprijatelj, i dalje se ne napreduje prema kvalitetima nego na osnovu nekakvih veza, a zakon daleko je od toga da je glavni kriterijum ključno slovo. Znači, mi prvo moramo nešto da uradimo na primjeni tih načela za koja smo znali da valjaju još u 19. veku, pa tek onda da koračamo u budućnost, jer u budućnost se ide na osnovu rešenja, na osnovu pravih dela, a ne na osnovu iluzornih očekivanja. Ta stvar se neće rešiti tako što će doći demokratski mesija i te stvari rešiti, ili ekonomski mesija. Ta stvar će se desiti onda kada količina kritična količina svesti prevlada u tome da je mnogo lakše i lepše živeti u zemlji u kojoj su neke stvari uređene nego neuređene. To počinje od toga kad pljunete žvaku na ulici. To počinje od toga kad u elitnom naselju Vračar gospođe u bundama shvate da kad se njihova kuca pokaki, da ne mogu da ostave to govance tu. Da je potrebno samo imati jednu kesicu i to skloniti. Prema tome, ta stvar počinje lepota, čast, znanje, a naročito lepo vaspitanje. Taj citat mogli biste da prosledite Vučiću. Da se razumemo, on to vrlo dobro zna. Ali da li će imati snage da bilo šta od toga sprovede, ogromno je pitanje. Ako radi jedno od te stvari, i neće biti tako rđavo. Gledali ste emisiju Dokument, a sa novom temom vidimo se ponovo sledeće nedelje.